যেটো ঘটনাটো ঘটাই নাছিলে নেকি এনেকৈ মোৰ মনটো লাগিলে কাৰণ যিবিলাক দুখী বুলি ইনভেষ্টিগেশ্যনত পাইছিলে ইয়াক আকৌ দুখী নহয় বুলি প্ৰমাণ হৈছিলে এইটো কাৰণে মিছা আছিলে নেকি কথাবিলাক फरेस्ट बर'नि आयेना आलादा एनडिबिनि आयेना आलादा नामा सानसे समाव फरेस्ट बर'आ सारा बा आलफाया गिथाव बाथाव माखासे धेमाजिनि बम बेरहोनायखौ आलफाया सिखार जादोंमोन जोंनो मावदों होननानै नाथाय बेबायदि सिखार जासेयावबो आलफानि माखासे आयेना स्रां मानो थाखाय फरेस्ट बर'नि आयेना आलादा रन्जन सारनि आयेना आलादा नामा धेমাজিৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ সকলো অভিযুক্তক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। নমস্কাৰ 4 চনৰ সেই দিনটো আছিল যেতিয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত এটা ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণে धेमाजियाव जानानै थांनाय आलफानि गिथाव बाथाव বোমা बेरहोनाय बेबायदि समाव माखासे आलफाफोरखौ हमनो मोनदोंमोन आरो आलफाया सिखार जादोंमोन नाथाय दिनैनि आसामनि माखासे गुबुन गुबुन निउसाव खोमाजों खोनादों आरो मेगनजों नुदों नाथाय आलफाफोरनि थाखाय आयेना आलादा इन्डिबिफोरनि थाखाय आयेना आलादा नामा आलफानि माखासे गुलि बमफ्रा आलादा सरकारे एटु किबा এটা নাইকিয়া কৰি পেলাইছে আৰু এটু হত্যাকাৰীসকলক আজি তেওঁলোকে মুক্তি দিলে এটু আমি বৰ সুখী হোৱা নাই আসলতে ना इन्डिबिनि बम सिलाया बेलेग नामा दिनै जों माखासे आयेनखौ खोमसि इन्डिबिनि माखासे आयेन बिजिरनायखौ जों दिनै खोमसि नुदों आलफाया दिनै गावसोरनो माखासे जाथायखौ मावदों होननानै सिखार जासेयावबो दिनै जायफोर रायजो राजाफोरनि मेगननि नोजोराव जायफोर दायनिगिरिफ्रा एरेस्ट जादों नाथाय सोर सैथो सोर जाथायखौ आलफानि केडारफ्रा मावबोदों जोंबो बुंनो हानाय नङा नाथाय जों माखासे आसामनि निउसफ्राव दिनै नुनो मोननानै जायफोर रायजो राजाफोरनि माखासे गोसोआव दुखु फोरमायदों जोबोद दुखुनांथाव नाथाय दिनै माखासे आसामनि निउसफोराव माखासे निउसखौ नायनानै खोमाजों खोनानानै मेगनजों नुनानै माखासे आयेनखौ इन्डिबिनि आयेना आलादा आलफानि आयेना आलादा फरेस्ट बर'नि आयेना आलादा रन्जन दैमारिनि आयेना आलादा बोरै जाखो जी जाजमेंट दिले এই জাজমেন্টৰ যে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত হৈছিল তদন্ত এই তদন্ত প্ৰতিবেদনত কিন্তু গাফিলতি আছে ইয়াৰ গাফিলতি মূলতে আমাৰ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলক আমি দুখ দিম কাৰণ তেখেতলোকে আজি 15টা বছৰে তদন্ত কৰাৰ পিছত নিম্ন আদালতে ৰায়দান প্ৰকাশ কৰিছিলে ইয়াৰ পিছত আজি 19টা বছৰৰ পিছত তেখেতসকলে কি এনে তদন্ত কৰিছিলে কি এনে প্ৰতিবেদন দিছিলে যাৰ কাৰণে আলফাসকলে নিজে যেতিয়া কৈছিলে যে আমি সেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছিলোঁ আমাৰ দুখ আছে আমাক ক্ষমা কৰি দিব এই কথা কোৱাৰ পিছতো আলফা সদস্যসকলে কেনেধৰণে আজি হাইকোৰ্টৰ পৰা খালাস হ'ব পাৰিলে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক দোষাৰোপ কৰিম আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দুৰ্বলতা আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তদন্তৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে আজি তাৰিখত হাইকোৰ্টে এনেধৰণৰ জাজমেণ্ট দিবলৈ বাধ্য হ'ল।